Ka election ka bala penong biang ha ka arpu arterek jong rempang arajar arpusan kata kasin satjan ha ka Wapungskur bat B bat ha ka Bataw Lakadong bat B kibahap apo ka musniang rengat konstituensi kalau ka bayat bet jat renti hapdeng ke jingpenjor ki pahara. Hadian begiriu seniau ke dalit bandrung jubor hakini ke jakat hak vote bat kila penpat bat penjular ya ki kor EVM ha ka arpu terik rempang ka bade ke sengit hak vote. Ka jingpoi jungnong tak vote ha Wapungskur kalong prapusan point IWR ng sispa kat ba ha Wapungskur B kalong prapulai point IWL ng sispa. Ha Bataw Lakadong ke jingpoi ke batak vote kalong prapau point san pra ng sispa kat ba ha Bataw Lakadong B ke jingpoi ke batak vote kalong nyopuh point saulai ng sispa. Ka jingpoi tak vote ha barok shnong ke badan ha kamusniang rengat konstituensi kalong prap kundai point san IWL ng sispa.